Svima ljudi, evo nas u novom klipu na kanalu Srpski. Danas igramo Angeros 3.5. Stick 5. Izvinite ako sam pogrešno govorio. Znači, veoma je zazna igrica. Samo znate, mogu se kupuju i prijatelji. Sad ću vam pokažem. Sočica. Evo, start. X. Malo smanjim zvuk. Idete single, naravno birate koji nivo želite. Ovo je primjer. Ovako. I tu sam prijatelj, ladno. Opa, ja skupim sada za njega ili za njega. Ovdje označi tako želite, on se pojavljuje u misijama. Novi kao štik. To je to. I ljudi, ja da startujem u 6. nivo. Start. Vidite kako to sve izgleda. Opa, imamo i ovo. Bam. Gledajte se kako će ovo rakida. Ulazimo unutra. Boom. Bam. Yeah. Nešto me zezala rekorder. Sve smo sada porokali ovdje. To je samo bitno. Ništa. Drugo nije bitno. Yeah. Joj, jebemo mater. Izgledala kada imam sekiru, iskreno. Buđi. Znači, ovu igricu igram jako dugo. Bam. Opa, gdje su bre majmune? Izvinite zbog rečnika. Je. Sad ćemo sve ovdje uništimo. Da se ubijemo. Ja ću vam sa ovako nećemo štita leđa. Aha, jebate, smarate. Ne možete birati blood. To je krv. Ja ću crvenu. Je tebi to što čujem pravi. Ja rekao, što treba tu raditi? Znači ako ne ste. Šta se radi? U ovoj igrici idete vama help. Evo ga. You can transfer hook. Weapon go to life. Weapon go again. Znači, fire and touching, weapon change, skill, moving, sitting, hero, life, weapon engagement, bottle. No, možete gledati tutoriale, ali ja neću gledati. Ljudi, to je bilo sekunde, a mi se vidimo se, a on me ne trpila. Veliki.